Dobrodošli na 1 do 457 letova kompanije Chetnik Airlines. Našim avionima upravljaju vrhunski piloti. Osnovana pre 100 godina na Ravnoj gori. Spada u 5 najfrekventnijih kompanija u velikoj Srbiji i svetu. Čestitamo, i vi ste naš putnik. A da li ste naoružani? Ukoliko niste naoružani, ne brinite. Chetnik Airlines vas naoružava najmodernijim pješadijskim naoružanjem. Naoružanje koristite u trenucima slavlja i nužne samoodbrane. Svi putnici kao braća. Chetnik Airlines. Da li smo već rekli da našim avionima upravljaju samo najbolji piloti? Vaša sigurnost, naša svetinja. Chetnik Airlines ima 3 prstena antiterorističke odbrane. A ponos naše flote Boeing 76472 Major Đurišić. Ljubazno osoblje, široki osmjesi, Chetnik Airlines. Naš catering jedinstven u svetu sa preko 659 artikala i besplatnom soda bikarbonom. Od Kuala Lumpura do Ljiga. Od Šangaja do Osačine. Poštovani putnici, dobrodošli na naš redovan let za Chicago. Let za Chicago, let za Chicago, let za Chicago. U slučaju gubitka pritiska u kabini, prvo ugasite svoje cigarete, a u džepićima ispred vaših stolica vidjet ćete primjerak Novog Zaveta, nađete stranicu 38 u kojoj ćete reći: o Bože, uzmi u svoje nežne ruke ovaj avion, prenesi ga preko Atlantika, a zatim u miru i spokojstvu spusti ga na aerodrom O'Hara u Chicago. Aerodrom Chicago, aerodrom Chicago, aerodrom Chicago. Aerodrom Chicago, aerodrom Chicago, aerodrom Chicago. Uskoro će i catering. Šteta. Čiji je ovaj? Taj? Pa taj nije hteo da sila, ona kaže ajde, on neće, on gleda ovako, ko prostor. Gospođice, Izvolite. Izvinite, još jednu bocu šampanjca. Naravno. Da li želite vi nešto da popijete? Neću da mi presedne kakvika, neću. Dobro. Kako je zgodan momak. Lijepe dame, kako mogu da pomognem? Na kojoj visini mi sad letimo? 33.000 fita tačno. Pičula mater. A je li imaju neku poznatu u avionu možda nešto? Tamo posla da nema, ozbiljna firma. Ima. A gde? Pa mu vas vatrimo je. I nije samo on, to je čuveni francuski kompozitor Olivier Latour. Gospodin Latour. Ja ću vas ostaviti, ako treba nešto pozovite. Prijatno. Prijatno. Monsieur Latour. Ovi? Je ne mange pas, je pense à toi. Ovi? Oui. Znate šta, ja obožavam klasičnu muziku, operu, da tako kažem. Za mene su ovi narodnjaci kičun, meni se to uopšte ne sviđa, znate. Ovi? Sve pohvale za vaš rad, dostignuća i tako. Gospođo Elizabeta, izvinite, molim vas. Šta je bilo? Ovo zvuči sasvim glupo. Da. Ali naš pilot bi želeo da se fotografiše sa vama. Pa naravno. Kapetan Marčetić. Znate, ja se divim vašem humanitarnom radu. Da je više ljudi kao što ste vi, Srbija bi bila mnogo ljepše mjesto za život. Laskavče, ali hvala vam. A kažite mi, hoće ovo da prestane da se trese ili... Ništa se ne brinite, u sigurnim ste rukama. Sekice,
Vi to, Seja se probudila da ne zdaje prvu pomoć. Ja ti pao šećer, kumo. Ajde, dedirovi sa punjare. Šta je ovo? Ovo vam je redovna linija Četnik Airlinesa. A za vašu informaciju, s ponosom mogu reći da smo od juče postali generalni sponzor Manchester Uniteda. Nije dobro komici još uvijek. Nije se podigao šećer. Braćo i sestre, pomaže Bog! Bog ti pomogu, Vojvodo! Ajde dođi u Valjevo da te ne bijemo, ako smeš. But plećka rebarca, rebarca jedna za starca. But plećka rebarca, plećka jedna plećka. But plećka rebarca, but jedan but. But plećka rebarca, rebarca, but plećka rebarca. But jedan but. A za biznis klasu, za poljci. Seljančuro jedna, ja sam vegetarijanac. Antiglobalista. Nije nego vegetarijanac. Misirac. Daj, derbi tu gibu, ajde. Ja neću gibu. Hoćeš. Neću. E pa neću. E pa vidiš da hoćeš. vidjet ćeš da neću. Aj, zjevaj. E pa neću. Zevaj. Neću. Zevaj kad neću, se čuje. Zevaj, bre, zevaj. Sad ćeš da vidiš, sad ću ti zovem kapetana. Divljakuše. Zovite kapetana. Divljakuše, mislite Vojvodu Marčetića, ja? Da. Aha. Vojvodo! Sad će Vojvoda da ti jebe, mater. Pa gde mi je PR? PR? Ona mala što je sjela tu pored tebe. Ona se udaje za Vitu, Lastavcu. Sjele tur. O, vi? Ognjene, šta je bre ovo? Ženo, aj skini mi čizme. Pa si ti normalan? Alo, Tjevoje, čuješ? Skidaj auto čizme. Je, ti čuješ? Skidaj čizme te. Nisam se ja udala za tebe da tebi skidam čizme pa da ih mažem vazelinom svaki dan, je znaš? Majmunčino jedna. Gospođo. Ste dobro, gospođo? Gospođo, sve je u redu, gospođo. Latur. Seljančuro, jedna te seljančuro. Gospođo, pozva vas je pilot u kabinu, malo pićence, malo da se smirite, znam. Ko, pilot? Šoferčino jedna, provincijo. Sumeta, mrš primitivcu jedna. Gdje ćete, gospođo? Izlazim, eto gde ću. Čekaj, mrš Sumeta! Mrš provincijo!
Gospođa Elizabeta Prdičević-Ferti, udata rogača, veliki humanista i borac za ljudska prava, krenula je na vrlo važan put. Na put u Brisel, ali će ostati na putu s one strane Unije. Može padobran.